Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasidi call case oina pujare. Ado hori leader ngaida kitang noningba kano thawdok comment lakpa amani dang haijarange. Maming se jena hobane aise kawgre ko siki comment tawreba nupa se. Butki wari libada masam sawningura bra khangdeba ko. Aingonda machin thiba akampet मैम सिजनरगा कई कई यम हाइरे अदुगा नंगना भूत की वही लीजे कराइद लाइम नो प्रूफ पिरो ये अदगी आइना नंगना डाइट लोगेरा नंग लास्ट वार्निंग नि नंगना स्माइना वरी लीरगा मी की लीजे यम नोंगिंगे ममान इरा इसे सीरेबा नोकपदा आइना नुपादे येंगले आइ नुपासे जो वान थारे नोकपदा कहीं माना भूत की वरी से तार सो यम साउरीजे आई खंगदे आई नोकपदा सीरेना अदो स्मा हाई गितांजलि दिस इज नंग सी लास्ट वार्निंग नि नंग डाइट लोइना पुगेरा कराइनो नंग भूत केदो आइगोंदा करी ताकलाओ खोंबान सेंगनगे लेट्रिन सेंगनगे कई वही बताय दबदी दुम चखतबा मिनेबदि दुम खंगे को माइक खोहाइदो अदो yam nongning magi ignorant do uraga yam nongning bado haidi buti living for what is it aina ga karo tawraga puthora ga ekta live gi type ta do khang mayam na horror gi na live na harak base ma ta hojiki comment tori banu pa sa ta ningsangi ba mana ngonda adegi ske keno yam machin ga so yam thirai snang na do kaina ga ado aina budi block to hre ba di ma sum chaka ngang le do taning de haidi tongning de na do nok sam nongning ba hai tare na aina so yam na sauraga di mo ta na wari ji kana na ta view ha ge na ado anyways yam nongning ba khang de comment yam na thingnei ye ado saubudi la na idem nongning e badaina comment toropase hadi aingon budi khangde sauna bani kaina ga le ra do aingon da adugi di saub la na hen nongning bado aibadi mi gi ignorance hai tare ne ko moi gi ignorance e ubada adagi illiterate oiba mi su yam yaure yamu ko लाइक हाइरम बसु याय दो लाइसु यावदबा लाइदाइने ngang थोरकपदा अदुना दुम इथोरकपा ngang थोरकपदा दुम खंबंगमे हाइतारे मिजे लेबांग मचा के ताबा मिनो लेबांग मचा के तादबा मिनो दो अदो सिगी कनो जे खंब यावरगदी मांगोन द बुत्तो आइना पोरागा लीबना तेना खंब यावरगदी त तंबियो मिना सुना कंदा facts मैम अदगी के मैम तवेना वरी दो आइजो अयावबा थीरुरगा लीबने आइना बुत्तो पुथोरागा आइना अदो बुत का सानाबगा हाई बगवर मदी को खंगदे आइजो प्रूफ तो पियाबा अदो बुतसु साना होदरे अदोना प्रूफ से मोइगी हॉन्टेड हाउस मैम लाइबदो अदुदा चलगा ओइना थिबिरो अदोंगी लेट्रिन सेंगनबा खोंगबान सेंगनबदो अदोदे आई वरी से हौजरागे सिगी वरी से जैकब वेटरलिंग हैना चाही 13 सुबा अंगा मा मांगखिदोइने मांगखरगा मागी केस से अदुम खंगदना कोल ओइना लेरा मतुंगदा चाही 19 की मतुंगदा सिगी केस से सॉल्व तौगिनी हाइदी अंगांग दो कदाइ चतखरे कमाइ तौगनो खोपनो ना अदो सिगी थौदोक थोइसिना 1989 दा सेंट जोसेफ कौबा मिनेसोटागी मफम अमदा थोखिबने मतमदुदा अदु मोइगी अदुगी मिनेसोटागी मी एरिया से जस्ट 7000 मुक लेरंगनी मोइगी टाउन मचासिदा जेकब से फेब्रुअरी की तांग 13 1978 दा जेरी का माई मपा जेरी अमसुंग ममा पेटी वेटरलिंग दा अहम मचा अहम को फर्स्ट बोर्न सन ने मोइजे अहम मचा नुपा पोकपसिदा दे वर ओवर द मून मोइजे थीना हरावे अंगांग पा अहम मचा पोकपसे दे वर लाइक वेरी यामने नुसीना हादारे ने अंगांग से योगचरे अदुगा मोइना साइना अंगांग जैकब की मतुंगदा मचा अहुम म पोए मनाउ नुपा ट्रेवर कोबम ने अदुगा मागी मचन नुपी अनी मगा पोए एमी हाइबम ने कार्मेन हाइबम ने सिगी फैमिली से यामना लविंग फैमिली हाई तारे यामना नुसिनना मोय पुलप मोय तरुक से याम नुसिनना ले दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस ब्यूटीफुल कम्युनिटी अदोगी स्मॉल टाउन की मफम सिसु मी दो लट लना तारगसु यामना मना याम नुसिनना नेबर्सिंग लेमिनबदो अदुमाइना ओय जेकब से स्पोर्ट गुम्बा दा यामना माजे यामना पामजे यामना एथलेटिक ओय अदुगा आउटगोइंग नुपा मचा मजु ओय अदो माजे स्पोर्ट्स म्यूजिक अदगी सांगा से नुसिबा ngangne adai moigi school gi sport ki team daga haidi basketball team dagi baseball team daga yaudana aduga magi sense of humor angang yamna kind hearted oiba yamna jolly oiba angang ni aduga masi ju light lesu yam phai aduga masi science yam pame astronomy ga matang daga masi am thina interested oiba khot pa aduna angang haidi yamna kem note kono hai tare ne mina yamna nungsiba
lai lai su yam phaba ngang sports ta su yam phaba hai tare all rounder Jacob ka mai manau nu pa Trevor se moi ani se dum khoi gi kai ano cycle thau ba se yam pa me weekdays khoi a weekend daga natraga na school ga hala ga nga ha ka matam ga phang ba se cycle thau raga adu gi madi matam du da angang sing da dum anam ba ma pan da dum sana da na khotana kar le kai dum cycle thau da na khotana yam tawro me ma pa na su dum athing ba pibiram de cycle thau ba khot ba adu gi saina cycle thau ba ma numit amada cycle thau ba gi sigi thau dok sida ma se mang ki toini October ki tang kuni thoi 1989 se Sunday tai Sunday sigi mayam se loina mak suti ni na moi Jacob Wetterling gi family se relax o taw da na mapan daga mapana barbecue o tawraga angang sing je ising daga iroi da na khotana dum ising ga sana da na lerame every moi gi du ki tang sing do na bana suti gumba oi ba se do maina family ga yamna matam pundana khotana tawrame ada sigi numit sida Jerry ga Petty ga se moi gi dinner amagi invitation tawrokpa moi dagi moi mayum logic lai ba St Joseph sidagi 20 miles mo chalaga dinner ama invite tawrokpa sida moina smaina Jacob na nang na khwai dagi ahan ni haidi matam da Jacob se sai 13 sure sai 13 sure ga su haina mama pa duna kano chatkani khotkani haidi dinner chatkani na haibadu da nang nanang nu pa sine nanang dagi nachan pi ani siga phajana yengam mo kholamo yum da dum nang ke keno cha ke kero order tawraga thambiramage kholamage na tawraga Jerry siga Petty siga di sai nung dang wairam osilak pasida dinner gi chatkhare dinner gi chakhraga mapan ga tarappa sai sida musagi Jerry ga Petty na dinner chatliba yum sida phone tawra pasida smaina Petty na hamba pai Petty na pai basida kanan on tawra kan da kanoi lerame Jacob ga Trevor ga sina oirame ada moina mama sida smaina moi gi convenient thumbs and Tom's convenience store amalai convenience store se khoi ki dukan gum hai tare na da video parlor ga su lai bazani adaida smaina chatluge kanu cassette ama cinema ama wairuge aduga cassette selo wairuga sima yenguge yabra khopra an tawsida Petty sina he chakhinu haidi yadre mama sina e thingi khole noina chatpa haise nungdang oisala ani mammani mambadu da noina headlight gari kano tawraga torch thalaga chatpa khopadu nungai te khote aduga noi ani na mu chakhradi nachanupi ani du kanana mu yengu du noi mathanda ngai haurani chakhrono khokno thengi khole na tawbasida adu hairaga Petty se phone se thamgare adagi Jacob ka Trevor ga sam nungai dre ba di moi se amtang yengadi phadong ni khotong ni tawra do nga haleraga mu baba da mu hangasi khotase moi se maina tawraga nga minute 10 traunga mu lera kan sida mu mapa se mu Jerry gi phone lai na mu haire yosigi yumbu sina ade Jerry sina pairam batamda kano hanga kan sida mu Jacob ka Trevor ga se orame Jacob ka Trevor ga sina haidi beg tawjabdu request ore baba please asmaina kanom da to kano se kese sam to wairu ge please ai khoi gi neighbor gi chahi 13 suba kano do cheche do mana yum da ngatang akhoi kese wai bokdi kano do Amy ga Carmen ga do yenge moi ma kano baby sit to ge habira haire yare adu amta chalu ge please ana mapa se gi takpasida mapa sina nungai drene haide oh ma se moi angang kano su adi kano baby sit tong no basu lairabanina phare adu dinoi phajana smaina kano taw moi gi fluorescent gi vase ka do nungdang da thoba gi do vase ka do upo adagi di mai noi gi kano ga saina makok ta ka thena ba kano gi light ka flashlight ka do adu ka do tawro kholo phajana chatlo kholo wan hairaga noi hek kuina lai thara kanu ko dum ke sa to nong noi ni yeng ma cinema do wai ba dum halo on hairaga mapani yara pa dagi haraubadagi Jacob sina mai gi mamana ba kano moi dagi manak dagi yung thom kano haitare ne thongan ahum mari chatlaga leiba mamana ba Erwin haina male Aaron sida mana smaina cassette lawru se thumbs and convenience store dagi cinema no ba comedy gi malak bu do yeng se kholu se na haibadagi nang lao akhoi gim na ngai ram again haibadagi Aaron jisu mai cycle tawraga mai gi kasagi kano do vase mai gi fluorescent gi light kano reflect kan to ba reflect tok no ba vase to adu do upaga maslai lakpadagi moina yumlo na bagi siki sai ta mari supan pi masa se moi kawraga akhoi amta chatluge kholo gen haramaga moi hum se cycle thauraga lai laga ngahak thaura kanda
moi hujiki mafam se convenience store video parlor ha ta video gi dukan so ba convenience store so ba si da yaura moi se cassette ka se yeng tana khotana adung hak browse store matungda cinema amda moi se decide tong na re moi na decide tawri ba cinema sina naked gun haina comedy gi cinema ma tawdagi moina sigi se je kano lawra se na haraga moi gi kekino moi gi entry insalamaga moi hum se muk thawdore thawdorak pasida moi hum sina minute mari manga khar thawrak pada lambi kitang hang tak tawba ma lei ko hang tak tawraga kano mamsu mamsale ko ham tok taro moi lak pasida moi je sho hadi khangdoi ne ba nupa ma amam dagi mamai mami no khumjan ba ma thoklaga moi nongmaina point tawdagi moi sing gari sing ka sai cycle sing sai brake ba pharaga yeng lei bidagi mana sai gi nupa kano sina mass men jina mamai mami khumjan ba nupa sin nongmai sina namaga noi cycle sing do sigi kano sida khungban sida loina langtho haina tawraga moi si loina langthoga matungda namai loina uppaga sorok ta namai loina uppaga layu ngon nong khalakanu na tawdagi moi sing loin ki rabani na nongmai na kano loina moina nammabani na angang sing moi ahum se pulap oina hippaga lei hipalera kan sida mana angang sing mun ne yenga khara angang ama oiba driver sida hana hange nang jai kya no na gi driver sina ma chahi ni pani na hai dagi mana phare do dinang sigi wooded area koi gi mongsong koi gi uwayam hoba sigi kano sida hanna yengamdana nang chang nang chenchalo doga sigi kano manung sida wooded area sida nang chatlo doga kari gum nang na makhon thoba du natraga nang naga laud naga tawradi nang ai sigi nongmai sina kapa ka hatoi ne tawdagi driver ji su kimandana mai mayam jiga dei mayam mai mamana ba eron sida yengamaga masu chenjala kan sida noi adagi angang mu ani me hip lei sina mai on thoro ka angang ni ja hawla ka sida nang na chahi kya no da hai dei eron na mari chahi tarama thoi ni hai and mu Jacob ta mu hange nang di chahi kya no na mana ai su chai tarama thoi ni na ade mana usiki mass men sina mun na yengamaga Erwin kano sida interest se Jacob toina masi interest oina logoi type tawi adai mana Erwin da nang sidagi chien gro nang zu sai ki sem sai angang amaduna chien gib do aduma pham da chien gro han na yeng ba ya roi nang he yenga ba degi di nang nga mak law da na khotana tawraba nang sadum nong mai na ka pa kudak ta halena cheron to bodai sai gi Erwin je ki boy lak boy last oina mana Jacob ta yenga mani ru ga ma chi chin chan grani bo se ki jangal manung sida sisina last oina Jacob se ugi doi ni moi na aduda na hinga ubase last usiki Erwin na last oina yengam base mamana bada sina oi doi ne ba adai moi ani je kano chanjang gra kan sida moi sing hak na sai gi kano ga driver ga Erwin ga se thengnare sigi wooded area manung sida odi uwam hoba mafam park tong ba mafam sida adagi moi ni sing hak ngai rame adi amu Jacob to jung chela kadraina adubu minute 10 raunga kun mu ka ngai ramgani aduda bo halaktraga gari thogi base moi ta adagi moi ani je khale o sidi Jacob sidi he is in big trouble haina sidi khoi among yengus lawana moi si tumina pakthara thola kan sida leiram dre usiki moina ahamba gari kha kon moi ki cycle hondo omba area sida leibise yengam da leiram da badagi moi cycle sing du lawraga moi si mayum tan thawraga moi angang ani se pakat na usiki moi ki Wetterling gi mayum da changaga sagi baby se tawri ban pi macha sida teenager sida sumaina tawdana khotana Jacob to kano adu phagra mali nupa mana saina mamai mami khunjan ba mass men amana nongmaina number da ki khopda tawi wari se liba sida saina pi macha du ju adi angang sing du na ni aga ki ba se u ba sida adi moi gi phagi na tre aseng bani na tawdagi saina pi macha sina magi mapa se kaurani kan da mapa se gi nupi macha se gi mapa se moi neighbor sina la akan sida kai dawre khole na hangbadagi angang sing sina wari sumai tawi nongmai nam e khole na wari se luna liba dagi adudi ai police ju inform tawrage aduga noi mama ba ju inform tawrage hana nupa sina sagi moi gi neighbor gi nupi macha se gi mapa se sina police ta phone tawre 911 emergency. This is Merlin Jerzak calling from 29458 Kiwi Court in St. Joe. I'm right now next door to my neighbors, the Jerry Wetterling family. Some of their boys went down to Tom Thumb to pick up a movie, and on their way back, someone stopped them. We believe that they have one of the boys because one of the boys did not come back with them. Police phone tawra matungda amu mama mapa sida amu inform tawre moi dinner adum lady ko inform tawra kan das maina angang kan tawre khole en tawbudagi
police se khudakta laaga moise kono to mo ki mafam area sida check to ba hore edi kai sakhim no khot kino na moina thi ba se ekta police officer mayam dagi participate to ko moi mayam laktana search to we da moi gi police na hamba moi gi investigation to ba se asida yamna kan to heta ne big mistake am to we moina moi sina hojiki angang phagi ba mafam se hojiki Jacob phagi ba mafam da lei ba mi gi moi gi yum lei ba sing se si da interview to buse ta hodre ba final interview se moina haidi si moina smaina angang pha ki ba khot ki ba matam se yam thina crucial oi ba kanu ko mogi smaina mi interview to buse yam thina kanu haiter important oi ba yam na crucial oi ba ke kanu ni thabak ni adu bu moina ta hogi dre moi wa khanda yam ngan na khang ba ni na angang jing je hoji angang je yam thuna moina khali je thuna phangani sini adu bu moina 24 hour matung haidi manung sida angang mangi ba manung se sida moi gi neighbor kai sing loina ma question to gani kai gino da mi sing do hedi kudak ta hau khai hedi huji gi thabak se kudak ta thoi bani na memory sing do loina fresh oi gini aduga moina su kari umma kana gum na ta ba khop se soidina to rongani ha ba se si se kanu ne ba moi gi protocol ne ba hedi angang sai ne ek pha gi baga leiri ba surrounding gi mi sing se question hang ba se adu moina hang hodre ko police te adu matam da in ha moi jam thina yamna confident oi ru do adi Jacob to kudak ta phangni kai gino da moi necessary step bari lokhatle moi police officer man thadoga thiba hore khole na adu mamba henman badagi numit sigi nungdang sidi pung ahum ahingi pung ahum sai sida search sidi loisale nungan ba first morning da amuk thira se khotla se na ad aham moina wakhanda angang do mangi ba pung anihum da dum phangni khalam do phangdre do next ek nungan baga nung sa tholak baga amuk thiba hore thiba ho bsida moi se aham bada angang mangi ba area sai sida police mayam makhong na thidana adagi di helicopter ga tawdana khotana moi se thiba hore phangdre aduga hojiki mafam sida su sagi Jacob ki cycle taraga leramba mafam se sida su car gi tire gi moi gi kano phangi ko track am phangi adugi tire gi track tu su moina evidence oina photo ka pa kholaga loksale ado hojiki angang hojiki magi abduction to riba area se siga yamna nakna laiba nupa magi mayumda moi adu question hangi ko ma khatane hangri se nupa ji maming se den resier ka we ada ahama moina hangbasida den resier se hai je nungdangi pung mapan ga minute tara kun ga salakpa adai da nupa ma magi gari se kanna kano tawre e magi gari mai thungan mai driveway do ada kanna gari do thaujale e magi do gari do thogdo ke tawda dead end hadi lambi laitaba oirambadagi mamai lai thorokwa male do aisu haipetang thonau dagi yengu bani makhon je thu gari break habagi scratch tawdo adu do tawdo de yengu bani do nupa do adum mamai lai thoga mu thogare sini gari sem gari machu ka ke do di nungdang mammani na phajanu hodre na then jisu ziki abduction gi site ta mayum da nakna leibani na mangona su singnei ko chignaraga ma se mu tongana questioning tawagi ga amuk kauge adogi matamda sheriff Charlie Graf kogba mana khali se pung amani sida adum solve tawrani kaino da police na zu yam thuna response tawre adoga sin jing du zu loina moina kano tawramni loina khajalaga thamme khole adoduna lambi zu loina thinge duna suspect hujiki angang phagri binu pa se asi je matam block tawri ba area se sidagi chain gi bading moi matam leiroi duna khoina thuna pharane ba adi pharane na mana khalle dubu ma he was very wrong abduction to given nupa se asi moina loina mak check to bo khopa to bo sida phangdare police je thiba hawda hojiki moi gi normal moi gi hojiki county gi sheriff na thiram badagi FBI gi agent so mu yawre FBI agency yawraga case da mateng pangna bane na thina bane na aduga tang kunmari sida FBI gi profiler amamu join taroni ko moi highly regard to ba profiler ama ada profiler sida moina sini na angangi matang sida na hangi dagi sagi Aaron ga wari sana ba te dagi Trevor ne Den ga moi angang moi singjamu questioning to bagi matungina hojiki FBI gi nupa sina hari se hojiki nupa se likely white man ko adi English man oiramgani aduga magi physical deformity lerambe yai habdi mai mamita swap aduna ni mana kano tawri se mamai mami khumido aduga asmana tawriba crime se si ahambra nate mamang na su sigumaina mana ba crime yam tawramani duna ma yam confident oina angang ahumdo smaina gun point mana tawrini na maina profile pire thi ba ya ba thi re Jacob se numini ni sujale ko phangdre magi
kano se track se mata kano karai da tawgibno khotkibno khangdre dang sagi phagi ba mi su kanano nungdang ni na khangau ni na moi se thire thiba ya ba thira kan ja tang kun manga october ki tang kun manga sida moi gi da Saint Joseph ki church amada hadi Jacob ki prayer ama thame ko vigil ama thame vigil sida mi na mathang pau tar padagi moi 500 mi la e hai magi Jacob ki safe return ki prayer to ba amasung moi mama mapa tu da support to boina tang kun taruk sida na magi sagi Jacob ki case se matang sida pau se loina hape it was broadcast nationally dagi radio dagi kai dagi mayam haptana khotna tawre aduga lakh humbu gi kanom su reward amasu lautho e moi hujiki county gi authority singda aduga tang 23 october ki tang 23 sida moi gi sagi Minnesota gi governor na national guard su yawrani search da aduga moi gi state patrol zula hadi yawrani na moi ma'am se mula ani national guard su la ani state patrol zula aga mu angang je thiba hore moi na thiba je 700 square miles mu thi hai Saint Joseph ki in and around se Jacob mangi bagi thi bze see one of the largest search in US history da ko moi haina angang mangi bagi mi atok yamna la aga haibadi county sheriff dagi FBI dagi national guard dagi state troops dagi moi man la aga thi bze US ki history da hamba khoi dagi largest oiba search and kanoni hai angang ji thi bagi kano se thabak se magi case se huge media coverage su phangani adagi mi atopa moi dagi mi singduna white ribbon ga moi gi shirt ta ga hapaga ribbon ga angau baga napaga aduga thousands of flyers ko angang je mangi bagi mangare khot kare haibagi thousands of flyer ma'am ga je print tawraga store gi window da dagi delivery ji moi gi pizza gi delivery box ta adagi mail daga thadoini adagi radio da su sagi Jacob ki mama na haina machado amta halan biro kholo kaina haibasiga aduga Jacob ki favorite song se asi adum 24 hour dainaga tharaga news so dum yaw leidoini kaigina da matam da internet laitabani na angang smaina mangi ba khotkhiba mayam da khanghan ba se television da hapa amasung smaina flyer dagidi pizza khoi gi delivery chana thakna ba kano gi delivery box da hapa se sugum se yam janarami hundreds and hundreds of searchers in je moina volunteer taw mi ma thibagi hadi lising mu hena mu kan dorongani ko volunteer dorongani angang je thibada Jacob se thibada adagi moigi police ki hui ga season adana angang ji ki sen to thibase amata phangaroi dai David hadi luck amata phangdre aduga thiba helapasida week ama phajale ado October ki tang kun ga mapan sure e adida ngasai 100 adagi mu mi amu hundreds of agents amu yakhale go yakhalaga officers moigi state nakan dai thangnaba mayam adagi national agencies mayam moi mayam sina la ga haidi angang ji ki matang da adagi sai question se sai den share ga do question ga hanjan ma je hangmandana kari nung haijerum no kai ma se yawrabani adubu moina to yamna mi mayam dona helicopter da ni helicopter da thi dana makhung na thi dana sagon da ka to ga thi dana adagi hui ga tawraga thi raga su angang ji gi matang da kana bo khangdre do ga thi ba angang ji supang phangdre ba Jacob se mai atopa mayam sina criticize so ko haidi hamba police ki moi gi investigation je yamna it makes haidi yam chawna yam chawthokna dagidi kano oina haidi kari haitare ne too big too wide hai moi habde yam chawna yam pakthokna na thi mi do angang do thi bagi mahutta main handoina habdi ngasagi kidnapper do ki sole purpose the kidnapper gi do oina tawraga moina thi dabida ta chaw chaw thoga angang do mak na thi raga lei kholi aduga unnecessarily agent mayam hapsalaga ngasagi kidnapper do di khangabani na paw do loina mak kathomni na khangami na ma karai do ma lolamani adagi number 2 da moina hari je instead of moina mi gi moi gi ham angang pha ki bagi jaga je abduction gi area je sigi area sidai da mayam se interview loina tawdadana moina sungtong tawdabida hapta pharakan da hang angang ja phangkano hapta pharakan da moina hangi se kai gino interview hana loina tawgadabani yumjing do changa loin thigadabani khokadabani do moina adugi thabak se amata tawde kai gino na yam hugely mayam na public na haitare ne ko public na criticize tin tawe moi police ki thabak se November ki tang taruk 1989 gi sasta police sing jina ngasagi angang jing duda hangba adagi moi adai da dum jiki convenience store ki manakta mi chingna ba leibra khopra hangbagi matungina moina sketch ama release tawani sketch release tawse moina haise white man ni magi chahi do 50 mukta leramba yai aduga around 200 pound mu oiramba yai masam white hair oigani amsung glaring eyes oigani mami to yam langtak langbama oigani haina
ꯁꯤꯖꯤꯃ ꯇꯥꯡ 6ꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯇꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯇꯤꯞ ꯐꯪꯉꯒꯁꯨ ꯇꯤꯞꯇꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23ꯗ ꯑꯃꯨꯛ sketch ani amu release tawi ko sidana nupa moi hojiki nupa amasina moina tabada hadi angang moi gi dum hadi mayam question hangbai matung ina tabada hojiki abduction jigi hapta ani gi matungda angang ama phabagi khopagi saina wari li kholi do mana angang phana ba matawrami haibagi nena nupa amagi kano phot kano sigi sketch ama release tawrani aduga amazina ngasai Jacob ki nungdang mana mangi ba nungdang se sida moi da gi lekai gi nataba haidi moi du gi sit kan town gi mi man da ba nupa atopa ma la aga angang sing do na kese de ngi ngai da moi gi matung da mun na yenga lei hai ba nupa ma si gi moi ani gi sketch amu release story si gi sketch gi matung da ju amu police go tips mayam phange haidi moi duni na adogu police na amata mu solid evidence am da phang da ba da gi upai le man da na November gi tang 19 sida police na ngasai gi sketch ahum je pulap moina kano tawre release tawre aduga moina haije moina claim tawri je sina most accurate ning saigi angang phagi base sije sigi ahum sigi masak mana base si kanano khangba khopa tawron haibane adu tips la aba amusu tips mem la e adubu sigi tips sina karai da kai information je amata angang sigi matang da khangba da kana ba haib amata pidre adai moi sije sum thijala poina mathang asmaina angang pharaga abductor kiba khot kiba sida Painesville haina mafam amale mafam sidan angang nupa macha ama Jacob na phadringai mamang haitare Jacob na phagi duna October dani ada madugi chahi hawrokpa January gi simatam sida Jared kauba angang nupa macha ama phagi ko mai maming se Jared Cyril kawe chai train thui suba angang amane ado ma sizu phar matungda sexually assault tawrakanda angang ji thadura poir male as moi ziki aina do Painesville ki matangda si khama padagi FBI gi investigators sing la aga Jared sida wari sanaraga moina haije nangi sigi culprit se mangonda phariba mangonda assault tawri nupa je ma sigi same manaram dong mali aduna nang phaba nupa du nang masak khangbra khopra nang adugi nang phaga puriba gari amasung nang phar manang khangagadi magi sketch samtanga ye all magi detail amsa piyo na huziki angang kano sida Jared sida hangbalai Jared na ngasai sketch sama sem hadi mana police da mating pangi sketch sama mu yekpa si ye ba sketch se widely kano da haitare ne circulate tawe kano da TV da adegi khabar da kai da loi hap matung da policing sina tips mayam phange amukso aduga kano su FBI ga police ki mi zu mayam amu hapsalaga tang 13 sida moina nupa ama haidi according to the sketch ko adegi Jared ki mana hairakpagi kano haibagi matungina adegi sketch ki matungina tips ki matungina nupa ama moina suspect ama possible suspect ne hana nupa ama questioning tawani sigi nupa sina Daniel James Heinrich kawe masi jojiki Painesville gi adugi area da laiba aduga St Joseph ngasai gi Jacob phagip se sidagi 45 kilometer muglap na laiba nupani moina sigi Painesville gi da tawse kai gino haibada sigi chahi se January da gino October gi manung sida angang nupa macha mem pharga assault tawbagi sagi Painesville area amasung St Joseph ki manaki area lambi sida nupa macha mem phaba khopa dagi sexually assault tawraga thamma khotlambagi mayam yawba do kanano di khangdaba aduduna ngasagi adugi ne moina Jared ta ju changaga question hangi ba de ngasagi Heinrich tu ju ngasagi James kano si Daniel James Heinrich se ma se ju adumaina masak ma nei habidagi ne moina aduda ne kano toisinu husigi nupa se zeroing tawise adugu nupa sina sagi questioning tawbasida mana harise ai khang ai Jared khang de kanano Jacob su khang de khote ai de dui matam da yum da su laite khote na hai dagi magi kano mu kano lie detector test lawda su adum pass tawre sidagi kano sina Heinrich sina khangde khote na harpadagi police sing je mako amu ngauri ne hadi siding mathang dana karai da mu kamain yeng doino na adu moi lepte moi thi dana khotana questioning tawdana khotana dum tawraga le questioning tawraga January gi tang 1990 sida amu again nupa ama da mu zeroing tawni same nupa nga sagi Heinrich se sida mu zeroing tawre moina mu interview ma je mu koksalaga questioning tawre aduga hantakti mana kano sina Heinrich sina magi tennis shoes ne adagi magi hair sample ga pire moigi kano da collect tawna ba evidence collect tawna ba aduga
दुगा नुमित हुमनी मतुंगदा हाइनरिक सिगा मोइना अथॉरिटी ना खंगमिजे मागी ब्लू फोर्ट कार अमा ले असिगी ब्लू फोर्ट कार सिगी टायर गी इम्प्रिंट जे पियो ना हाइबसे सिमु पीरे सिगी हदि टेस्ट तौदोइनी को ngसागी कनोदा जेकब फागिबगी दा मोइना टायर कनोगी टायर गी ट्रैक फंगबदो अदुना मदुगी नुपादो हदि जिगी टायर गी ट्रैक से सिगी गाड़ी सिदा जेकब से फागे हाइबसे मोइ चिंगनरगा लेबनिना हाइनरिक की ngसागी ब्लू कलर गी कार से सिगी लौरे लौबदा मानदरे ngसागी कनो सिगा ब्लू कलर गी कार से ब्लू कार की टायर ट्रैक से चानादबनीना अमु रिलीज तौरे कार दुजु अदुगा मोइना मु नेक्स्ट डे अमु खंगबंगा मिसे साइगी हाइनरिक से मर्क्यूरी की रेड कलर की टोपास की कार अमा थौरमे मासे मार्च की 1989 बो पुलिस ना खाली से जेकपुदी माना फाद्रगसु जेरेट फाबा असोल्ट तौरिब कार से अदु हुजिकी अंगांगबा कार से सोइना ओइरंगनी माना योंद्रिंगागी मतमदा ना ngसाई पुलिस सिंजना लागा नंगी कार दुदी कदाई ले खोले ना हंगबदा माना आईदी कार दुदी कुइरे योनगिबा तौबदगी कायदे योलिनो ना थिगलकांदा हुजिकी कार से फंगाकांदा कार जगी मपुदी सिलबनिना बट येंगसे खोलसे ना मोय कार की कारपेट की फाइबर अदगी टायर की ट्रैक सिंग अदि मनुंगदा कई मोयना डीएनए कई फंगबा खोपा करी फिंगरप्रिंट कई का लोइना लौरगा टेस्ट के मुथारनी अदगी जेरेट सो कौरगा जेरेट नंग हाइना जनवरी दा नंग कनो तौबदो किडनैप तौगिबा कार दो नंग असी कार से मानब्रा आइना अदा जेरेट से हाइबा ngamdre माना गाड़ी से हाइफेबुदी माले दो तरागी मनुंगदा अमगुंबा पॉइंट अमगुंबा पीबा ngamni काइगिनो दा आई एम नॉट वेरी श्योर कार दो आइदो माना स्माइना मिट खुंजलगा पुबनिना आई फजना खंगद्रे दो कार से हाइफेति मानबा माले मगुंग मतौ आइना फंबा खोलिबसेना सिगी मतुंगसिदा 1990 की जनवरी की टांग कुनमरी सिदा हाइनरिक की मयुमजे अमुक एजेंट मैम लागा कनो थीबा लानिको सर्च तौबा लानी सिदा मोइना आइटम मैम कन्फिस्केट तौनिको हाइदी पुलिस मागी कनो सिदा मयुम सिदा लेरमिसे पुलिस की स्कैनर अनि अदगी ब्रीफ केस गुम्बा अदगी लिस्ट ऑफ स्कैनर फ्रीक्वेंसीज को पुलिस की कनो फ्रीक्वेंसी मैम अदि मागी पेयर ऑफ बूट्स दो माई मफी मरों खरगा पुये द माने स्कैनर कई दुदी मागी हॉबी ने अदुदना दुम पुलिस ने सुम तौब खोपसे अदुम ताबा खोटपा फ्रीक्वेंसी ताबसे इट्स नॉट अ क्राइम यूएस अ क्राइम नते मागी दुम हॉबी ने खोपने ने मा अदमाइन खुमे नुमिनिनी लेरकांदा हाइनरिक से ngसागी जेरेट फाबगी की लाइनअप तौबगी कौखलगा जेरेट से कौरे अदा मोय मैम से पुलप अतोपा वाइट मेल सिंगा पुलप मोय तरे निपान लेपगा लाइनअप तौबसिदा जेरेट सिना आइडेंटिफाई तौब ngamdreba मागी किडनैपर से कनानो हाइबसे अदुगा सिदे हंग मतमदा मानरंबा याय अदो पॉइंट तरागी मनुंगदा मरी गुंबो ओइरमगनी ना हाइबदगी कंक्रीट एविडेंस तो लेट्रबनिना हाइनरिक तुजु थादोए अदगी माने साइगी जेकब की केस तुजु कराइदा हाइदी जेकब की केस सिदा मोइना फंगनब होनबदनेबा मोइना जेरेट से याहोलिजे अदो जेरेट की केस तुजु कनानो खंगदा लेबनी दो हुजिक से मोइ जमु मकोंग आउरे कनामबो लेट्रेबा हुजिक तगी सस्पेक्ट अमता लेट्रगसु हुजिक मांगिबा हाइदी साइना मी मांगिबगी कनो से केस से क्लोज तौबा यादे फंगद्रिबो माइ असी भागचांग नत्रगा कनो सरू सरांग नत्रगा मी दो हिंगना फंगद्रिबो ति क्लोज तौबा यादे अदोदना मतमजे सुम लाइकन तौसले सुम सांगदरे अदगी सुम सांगदराबनिना ngसाइगी नेशनल गार्ड यावरंबा एफबीआई यावरंबा पुलिस ट्रूप मयाम दसु मथंग तपना कन तौरे हंदरे जेकब की केस ता अदोगा कनोगी जेरेट की केस दे हानादेगी दुम ओपन ओइरगा हाइदी खंगदगा लै दुम लहेले मागिदि अदगी सुम मथंग मी दो सुम हंदरकपदगी मागी केस जो मयामना हाइदी दुम पब्लिक तगी मिमितगी तमना मांगिबदगी जेकब की केस से कोल ओइरगा लैग्रे जेकब की फैमिली दी मसागी एंटायर सर्च का मोई इन्वेस्टिगेशन जे हेक्ट मोई हॉरिबल ओड्रे लदो ओइरे बाइदी मोई यामना नुंगाई तबैदो ओइरे मोइना हाइदी मोई से मयाम सपोर्ट फंगी को हाइदी ओवरवेलमिंग सपोर्ट फंगी मोई कम्युनिटी दगी मी सिंग दगी पुलिस दगी कंट्री दगी अदुबु मोई कराई अंगांग दो कराई दे लैख्रबनो मचा दो कराई दे लैख्रबनो जो खंगबंग ngamdre अदुगा मतम ना सुम पास ओरिंगे दी सही सुम हौरी खुदिंगी मी नसु तम काव हौरे मोई बोक्ता चिंगनरे हाइदी मचादुबु हिंगना हलखिद्रा नत्रगा अयुमदबु हलखिद्रा हाइबसे असि बोक्ता मोई से चिंगना हौरे मोइना नुंगाइतबा मचाजिगी मांगिबगी मैसाजे सिजे फंगबदगी मोइना जेकब की मिंगदा फाउंडेशन अमा हांगतोनी
hangdoga moina hangdokpa foundation sina Jacob Wetterling foundation kawe asigi mission jina kaigino moi gi mission je aim je haibabu badi public ta educate tok ba haitare na smaina criminal angang logi base moina kamaina lowi kamaina phagani aduga community members sing na karamaina stop tawsige anaduga atopa mama mapa moi dongna maisa haidi langaga macha mangbagi maisa langa larise sida su moina wari sana bkhokpa mateng tokba amna phangna bani haibagi da Jacob ki mingda foundation ama hangtoe Jacob ki case na ko US ki law je sigi pura kano case pura surrounding je change tawki hai 1994 da federal na moi gi country hai tare ne federal law da Jacob Wetterling act haina pass ama tawgani sigi pass tawgo je America gi history da hambani hai haina mi ama anganga mamang khakanda law ma pass tawgo je adoga sigi law ji ki matung ina state khuding da khoi sex offender hai tare ne adugumba gi registry je compulsory ohelane ba hanadi compulsory oramde adubu handakti any angang da kan haina sex offender sing adagi di ahanda taw sing loinamak register tawraga moi sigi DNA kai loinamak sample lokhatlaga moi kano collect tawraga thamba haibse law ji matung ina aidi atopa mayam individual mayam ko over the years moi case mayam solve tawra da kano tawgi mateng pangi amasung Jacob maki mama pana phangjadraga su macha do kai leihimno na khangdraga su atopa mama pagi hadi atopa macha mangba singda sigi action na mateng pangi ma se pura legend ama hadi Jacob se pura legend ama oirabani Wetterling family se moi gi sigi foundation gi matung ina Jacob ki lo pass aura matunga moi hadi mayam moi family mayam ama mateng pangba ngame adubu moi hoju foba close bu phangdri hadi Jacob to da kai dau grage ma se kadai dai lei grage ana moi ji gyan ama tadram ni ko adi sira changira macha ju bu kadai dai lei grabano chahi ju phanyam haurena 2010 loksale mana mangi bisna 1989 da mangi bani Jacob se adu 2010 sida Joy Becker haina chahi 42 years old suba nupi ma kano da masigi case da interest yaw bahura ni ma je sigi case da hana dagi Jacob ki case mangonda yamna interest ogiba case hai tare ada mana sigi kano se site da Saint Joseph ki asigi Jacob phagi ba mafam se sida changla kanda mana mun yengaga leire ka Jacob phagi ba matamda ma se chahi ko ni thoi suba college ki nupi macha ma oiraga lerami aduga Jacob ki matang da khangna na mayam na sumaina case ki tawki ba khot ki bje mana mungtang di khangning bado haibadi Jacob se kadai da ma se kada mangon da kai dogram no haibasi di closer ma phangbadi phai haibse si ma chap yunge ba aduga ma se ju blogger amane kano da newspaper da article iba magazine da article gumba iba ma ada masina sigi case interested oibagi chang sida mana blogging ama tawgani ana blog ama igani ko Jacob where are you hana sigi iba se am thina detail oina mana ningjang ba mana college da leringa gi school daga chatla kan gi yengba da school gi archive daga yawramba am kanu se mai gi detail mem se hapa kanda blog si uba se da mai gi blog se viral oidoni blog se October gi tang kolum doi 2010 da mana ibane aduga hujik se Jacob se chahi kunma thoi sure mangba hedi mangiba Joy Becker sina magonda magi kano se viral oibadagi mana case sida ma se pura lupsalaga ma se changre mana question mayam hangdana adagi di every possible lead thing je mana changa ga follow up tawba adagi mana police ki archive sing files mayam adagi newspaper article mayam sida mana loina mag details sing je magi every minute details je loina mag khomjalle kuma matongda mana sahi original investigation sida number of mistake lay habse ma su da gyan tare adi matam da law officer sing jina mi moina interview taw sing se follow up taw da ba adagi credible lead lay sing ju amu hana moina kano taw ba thijalu da ba aduga moina ju evidence ma ya mishandle ju taw hai aduga khara evidence khara amdi pulap oina mangare ba kadai da lay grabno na moina archive da thibra ju phangdre sigi mangon da phangiba kano mem se evidence ma ya madagi file lagi phangba point mayam se tawraga mana amu article ama mu release tawe Joy Becker sina tawbagi article se atoki matik details kayam yamna senge na haibas da police ta yawriba archive se asdagi saru hom thokna hina details yawe weather bu yawe benumit se aduga tha je bu
थोक थासे कयाम ngali कयाम ngande हाइबगी डिटेल्स पो यावरगा मानसे इ देगी जॉय बेकर्स नजु मथंग मथंग मा कंटिन्यू तौरे मागी संगी ngसाइगी लंबी दु चतना खोतना येंगदना मागी न फंगबा याबा इंफॉर्मेशन मैम से येंगे येंगा कानसिदा माना सिगी केसदा मोइगी जेकब की केसदा चेनगिबा अमा नुपा अमा यावे विटनेस अमा असिगी विटनेस सिदा माना रिच आउट तौरनी कनानो विटनेस से हाइबदा ngसाइगी जेरेट हना अंगांग अमा क्वेश्चनिंग तौगिबदो अदुई अंगांग दो ओइरमे अदो हुजिकती जेरेट से एडल्ट मैन ओले मा चाही मागी 30s ता लेरमे दुगा माजु हुजि फोबो मासे तुम जस्टिस गायरगा मंगोना थोखिदो कनाना नो कमाइना नो हाइबगी माजु केसदा थिजनबा नुपा अमा ओइ लेरमे अदेगा साइगी जेरेट का जोय गसिना मोयनी पुल्लगा सिगी के सिगी मतंगदा थिजनबा अमु हौरे सिगी जेरेट का जोय गसिना कन्ना थिजलिंगा सिदा इंफॉर्मेशन अमा यामना क्रूशियल ओइबा इंपोर्टेंट ओइबा कनो मोयना फंगनी को इंफॉर्मेशन अमा फंगबसे 1987 से सीजे पेन्सविल एरिया अमसुंग हुजिकी मोइना लैरि कनोगी जेकब ना मांगिबगी एरिया से सिदा अंगांग मयाम नुपा मचा मयाम फारगा असोल्ट तौबगी मतंगदा याव लेरमे कनानो दि खंगदबा अजो सी मयाम जिगी मी सिंगजे मोइना कमिट तौरिसे मयाम अंगांग सिंगदा हंगबगी मतुंगिना मास मेन सरी मी मोइना लोइना मक मास में ममाय ममी लोइ खुमजनबा सेम इन केस ऑफ जेरेट जु जेकब की केस जुको ममाय ममी खुमजनबा नोंमै पायरगा माइना अंगांग जिंग लंबी लमखांगदा नोंमैना नमगा खोलगा फारगा abduct तौरगा सेक्सुअली असोल्ट तौरगा अंगांग जिंग जे थम हदि थादोंबा अदुगुंबगी मयाम से मोइना खंगबंगमे सेम पर्सन न तौबने हाइबसे जु मोयमा ज्ञान तारे जेरेट की मतेंगदगी जोइसना हदि मागी साइगी विक्टिम मयाम से असी जेरेट न रिच आउट तौरे हदि अइंगोंदसु सुमाइना थोकी खोटकी अइंगोंदसु सेम सुमाइना मास मेन नि खोटपने अदुगा अंगा अमा सेंट जोसेफ ता मांगिबा जेकब तुदि थीबा फंगरे अखोइदि एटलीस्ट हिंगागदि हलई अदो नोइना खंगबा लेरगदि डिटेल्स अमसुंग इंफॉर्मेशन सिंगदो अमोंदा लोइना शेयर तौबियोना अदु हुजिकी फागिब अंगांग मोइना फागिब अंगांग सिंग मतमदो फागिब अंगांग सिंग थिजल मतमदा हुजिक लोइना मक एडल्ट ओइरमे खरामदि मेंटल ब्रेकडाउन तौदना खरामदि न कनो मथंदा सिजगिबा यावबा अदगी हिंगौरिबा खराजिना मोइना थोखरिदो करिनो हैना खंगनिंगबा अदगिदि कल्प्रिटुना कनानो न खंगदबगी मैम खंगनिंगबा ओइरमदगी मोइसिंगसिसु ओवर द शेयर तौरे मोइना थोखिबा मोइना थाइन पुलिस दा शेयर तौदबा मैम अमा चाउरागा ज्ञान तारअकांदा शेयर तौरकपा अदुगी मतुंगिना मोइसिंगजे मीजे कनानो हाइबगी कल्प्रिटसे कनानो हाइबसे तम बिल्ड अप तौरे मोइना ngसाइगी डिटेल्स लौर मतुंगदा मोइजे काइदा फा अंगांगसिंगजे फागिबगी कनोसे मैप आउट तौरा येंगबसिदा सिगी मोइ पेन्सविल ने अदगी मफम हाइ मरक्सिदा मयावबम लೈ अदुगा सेंट जोसेफ से सिगी मरक्सिदा लोइनमक ओइबा अंगांग साइ नुपा मचा फागिबा सिंग नुपा मचा फारगा एसोल्ट तौरगा हंदो ओमबा खोलंबा जेकब फागिबसु लोइनमक अदुदगी सिगी मैप से मोइना पुलिस चलगा हाइरे सिगी मैप से यंगोसिदा पेन्सविल दा ना हे नांगांग जा फारमी अदुगी मतुंगदा खर लेरकाना अमुक सेंट जोसेफ ता ओनगिबनी सिगी कल्प्रिट सिदे मी अमखक ना तौबनी कयनो हाइबदा एविडेंस के कोइना खंगुबा कलेक्ट तौरुबा एविडेंस की मतुंगिनदी सेम पर्सन नि सिगी नुपासे सेम स्टाइल दा सेम नोंमैदा सेम ममाई उपगा खोलगा लोइनमक अदुमाइना अंगांग सिंगे abduct तौरगा असोल्ट तौबनी खोपनी ना हाइबदगी पुलिस ना ngसाइ जेकब की केस से कॉल ओरगा लेरमबसे रीओपन तौरानी अदगिदि जेरेट की केस जु रीओपन तौथोरानी सडनली सिगी वरी से अमुक ह्यूज ओइरेबा एक वायरल चतना टीवी दगा हापतना इंटरनेट दगा हापतना खोतना तौबदगी टिप्स मयाम लाए दगिदि पुलिस जु मयाम फोन तौदना खोतना साइना मोइदसु थोकी खोटकी अदु तौई खोलेना अदो हजिति पुलिस ना ओवरटुक तौगरे इन्वेस्टिगेशन जे जोइगा जेरेट पुदी अदुम याहौलगसु पुलिस ना ओइना फजना FBI का पुलिस का फजना केसे अमुक लखलगा हाना मोइना फंगिबा कलेक्ट तौगिबा सैंपल नंबर मैम से अमुक चेक तौदोगी हौराए फाइनली 2015 दको पुलिस ना हुजिक मीजे कल्प्रिट से अमुक हंटिंग हौरानी अदा DNA का फोरेंसिक से हुजिक एडवांस ओइसलाबनिना मोइना चेक तौरुबगी मतुंग इन्ना प्रोफाइल मैम से कना कना नो हुजिकी कनोदै मोइना फंगिबा एविडेंस से हाबे मथंग मथंग थिगले अदा मोइना नंबर 1 जेरेट की केस से हाना कइना जेरेट हुजि हिंगिबनिना अदुगा मागिदी हिंगागा थादोरे अदुगा मागी मफिदा कनो सिगी ngसाइगी मा फारिबा मा बु फारा मंगोंद नतबली चलिबा नुपासे सिजिगी सैंपल नुंपल कलेक्ट तौबनिना जेरेट की जे हान हांगतोए अदुगा जेरेट मागी DNA द एविडेंस मैम दो चेक तौरा मतुंगदा distinct oiba male character gi male gi DNA ma phangani aduga evidence amasu phangi
Jared Pagi Matamsida, Mana sweater and Malitlico, a Siki sweater sida Yauba DNA, the Siki DNA, Stegi Lapa result Oiduni. Sagi Pangiba Nupa, when a DNA Pangisa, Sikana Oilam Gay Hibasida, Hosiosic 59 years old Suba, Nupa Magi Oilerame, Nupazina, none other than Daniel James Henry the Kaiba Nupasa, see Oilerame. Jared Kimatanga, Hosiki, Nupasizu Hanadagi, Magi Hamba original investigation that. Adum involved tawraga leiba nupani kano do Heinrich se aduga Jared ka joy gi rera da su leiba sigi nupa se hasmaina ma se sex offender ne habi su register tawlerame aduga moina su kasan su Jared no su hadi ching raga leiba nupani adu ma sigi DNA oileram badagi ma se phabalani finally moina Heinrich fabaze October gi tangkuntare 2015 dani ma phabase adubu Jared ki case da di statute of limitations asi je expire oi greba expire oi rabanina Jared ki case makhata na logthaba yaroi haina Heinrich ki prosecutor na marai tawrapadagi magi atopa handagi DNA mayam yawrambagi angang jingda assault tawba aduga 25 atopa criminal gi charges ta ma se adu oina pharani phara matungda ma se trial da pura akanda Sagi Jared ki matangda ni hangbane khotpane dagidi mana angang phagiba khotki mayam se loinamang hangbasida maje mi je angang phaba khopase am thina tawrambadagi mapunsi chupa jail da laiba natraga sibagi dandi phangani khotlani na mai prosecutor ga defense lawyer ga sina kanna mari tawrappadagi yana ba ma pora ani kaino da magi DNA da ngasagi Heinrich ki DNA da 25 count da mana angang assault toukhiba sexually assault towi khotli haibagi aduda ma yazarage adubu mana mi hatpagi di yararoi aina hairaga yana ababa ma plea ma tawnarani please na karino haibada ai mi hatpa khotpa amasung atopa life in prison gi dandi di pibiranu ai 25 counts atopa da noina charges just molestation ga assault ki kano ina adudo ina yanaraga Jacob to kadai lege ai haira again admaina plea tawraktuni ba adamana Jacob noina kaigumba Jacob ki matangda aina ngonda responsible ni khopani hairagadi ai Jacob se kadai lei habje ai haiba ngamoina tawnabadagi upai letadana moisina kanosina moigi sigi state ki authority hai tare ne logi sinsina hai je phare nangi plea do yarage adubu nangi jail da leibadi kanogi 25 count of sexual assault ki sedi nang jail da leiro nang Jacob ki matang ladi kaim hairoi nang Jacob ki matang da hairo karino nang khangba na dumaina tawraga maje court pukharo ani pukhalaga Heinrich sina wari se loina lithoraktoni Heinrich sina August ki tang 12 2016 jida Jacob se mana hatlaga phummi haina mapham da puraga police da yanghale aduga mapham sina Painesville gi farm amagi aidi kitang chatlaga leiba farm amagi manakta mana phummaga leirame mana thaina Heinrich na leiba dagi mile amamu chatlaga leiba farm amada Heinrich na hairaise mana dang maje dum maje canonico repeated maje criminal ledra mana pre dum thiraga Painesville gi matangda police na mayam haidi angang smaina assault of khotpagi matangda yamna thigalapadagi Painesville da ma crime se tawdabida 45 kilometer lapnaga leiba zigi no se Saint Joseph haiba town se sida lakpanena adamana gari thamana lakpasida angang nupa macha ahumama gari thogiba ubajani mana khama leiringaida ubado mana ngairaga lei hai angang singdo halakani na khange moi dukan da changi bane do khangbadagi adai mana ngairaga amamada gari do khamaga ngaibani ngairaga nupa macha singdo ngahak minute 10 kun muk leirakanda amuk hale halakpaduda mana da nongmaina namaga mama mami khumjalaga nongmaina namaga angang jingdo khamona khamaga mogi cycle jingdo khongmanda langdhale angang ani mari chen gre aduga aina Jacob se pamdana Jacob se de aina abductor raga mana gari se thauraga pui hai Jacob se mami mamai kumjale mana handcuff tawraga puraga gravel pit haina kaita nungjingi factory gumba haitare ne adugumba gi maphamda angang je puraga mana sexually assault tawre nupam sa se adu loiraga nongmaina kapaga Jacob se dum numitu da nungdang da dum mana phaba nungdang da dum hatoi hai mana phatu amatung da Jacob se nungjeng oi kari oi tawdu khunjalaga thamame hai aduga police ki scanner nga sai mai mayum dagi phangibdo adugi scanner gi matung ina police ki na karai da chali de karai da kai dawri kholi hai bisma loina taba ngambagi mana police se avoid tawba ngambani police na map nu min nungdang do phaba ngamda bane na hai adi ma jma yum yoraga iruja mai thajaraga nga hak ngai hai pung ahum mari ngai ra matung da mana ngasai Jacob se halaga thamame ba mafam se
sida mu chatle chatlaga Jacob ki body je mana haibado puraga construction site ama lei hai construction site da mana puraga aduda bucket haina koi ki leba ka ko na ba JCB ki type ta tawba ma leirame hai adu man operate tawba haiba ada mana so di yawrom de na wire duna tawraga engine start tawraga sigi kano sina leba ko na ba sina ko thoga ada angang do phumjalaga thamamaga amuk mayum da ngasai police ki scanner se taraga amuk lambi do man ontho ga thiraga mayum da lakpani adagi mana amuk irony ko Chahi ama leirakanda masai Jacob ki gre masai mana phumambase Jacob phumambase sida laena la akanda mana Jacob ki jacket se uba khara jacket se ui hai ubadagi mana pakhatana angang jigi magi saru sarang khara ariamba lairambado adudo magi remains do mana mu tawthoga hojiki Painesville ki farm manak se sida poraga sida mu ri bari tawbane hai magi remains mai puri kai ka su loinama Heinrich na zu kano tawre haidi moigi pli gi matungina mana Jared to assault tawdo mani aduga mana kidnap tawrog assault tawdo mana tawbani habisu yare adubu Jared ki magi accordingly magi pli gi matungina ja kano gi Jared ki matang di maran kano tare magi just kano haitare ne adugi punishment di yawroi but ma yadi mana yare mana yazabre haidi mana tawbani habidu ma aduzu mu haire Heinrich na magi testimony gi matung ina dagidi sai plea argument gi matung ina life in prison gi mahuta Heinrich se chahi kun prison da laiba haina September gi tang 2016 jida lauthoe aduga Jacob sire haiba sisu khangmaje si khangdoini chahi kun 3 ki matungda mama mapa do at least closure di phange habadi jerato hingdre nupa malu moi at least mama mapa na di hope toroga leijabane di hingam gadra halakadra haina adubu Heinrich na numito da dum hato e na da dum confess to bodagi khangbangame Jacob ki mafi maron amasung magi saru aremado mama mapa da ngasagi phumame ba jaga de lokthoga piraga Jacob se my funeral haitare ne mama mapa do closure oina my funeral ma tawbire Wetterling ki family se oi mansa nupa ga haina sire khole haibagi nungai tababudi they were devastated but they were at least relieved ti phange habadi kaidau ghare angang ruda aduga magi remains su phangamina magi phajana funeral tawbire khole mayam tawduna khotana at least closure am di phangi dana macha do kamai taw ghare habadu madi adone aduga moina habada Jacob's ki kano se case se khwaidagi famous oikiba case ni aduga chahi 13 ki matungda su solve tawba ngam ghare di kanana kamai tawbuno khotpano haibama hojiki state ki authority singna ma kano se Heinrich se chahi kun gi leiragasu chahi kun gi loirakpagi se sida mung nauna mu case thangkari amale other state authority na ma je kano sexual predator amasung civil gi sexual predator haiba sijigi level je mangonda napnaba kanna honagani hai karigumba sigi nap kano se sigi sexual predator amasung khoi repeated haitare ni repeated sexual offender angangda adumaina tawbase sigi level je kaigumba moina phangbanga magadi Heinrich to mapunsi supa jail da adum leirani ma mathokla civil da mayam da public ta yawba supang phangaroi na hai adi mayam ai wari sai da loi sinjarage mayam na gi wari sin nungara gadi like to view share to view subscribe to view mathang da mu thinarasiko bye